St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine neekorwa aba Red Star Wines kandi neeshangwa omu maduuka goona mu ihanga lyona. Agacencwire kireki President Yoweri Kaguta Museveni yasse ekiro kya kabiri ari kuronda Karuru mu kyanga kya Bugisu yabaraganise ntunguka. I'm also happy that Honorable Nandala Mafadi said, if you do not want to vote for me, the only person I see with a vision is President Museveni. Okuronda Karuru ko bwa President Joseph Mabirizo wa Conservative Party yaraganisa ba iganga okubahangahanjira kw'emiromo. Tutonzeewo emirimu egy'abasoma n'abatasoma ebye okufokera ddala eggwanga lyaffe n'abagambye lirimi. Robert Kasibanto wa National Peasants Party yahamiza abahagizi bo mu Rubukedde okutungura obuhinji n'obuliisa. Bwennamala okujja n'engobaganya bano ababagoba mu ntobazi zammwe gye mulimira abo ne mbajjawo. Nenkomyawo cooperative zizonna nenzikomyawo. Emitwe y'amakuru yaba nekushyikibwaho. Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Basiga Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint. Ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine neekorwa aba Red Star Wines kandi neeshangwa omu maduuka goona mu ihanga lyona. Amakuru ombwijire President Yoweri Kaguta Museveni Elizabeth yasiyo mu district ya Manafa na Burambuli okusherra akaruru ako kumugumizamu ku muto mu ntebe bwa president ahabwenchuro eyamushanju yashawa Bagisu okumutorana ahabwenchuro eji akagumizamu n'abashakira. President Yoweri Museveni atandikire kuronda Karuru mu kyange kya Bugisu izobere nyomwebaziyo kandi rizoba yasiyo mu Rumanafwa hamwe na Buramburi. Abahagizi abahiko mu campaign eji bayore ko butashemererwa abo kutimburuka kwitaka okubamarira abantu. Tambe ko ku issue ya bridges twine enkuba nyingi era bwetonya abana tebasoma abantu tebatambula mu kitundu kwegamba tusalwako dala so tugenda saba bridge edwaliro ng'ebintu ebikulu ennyo mu kitundu. Agenda kugayizya edwaliro lyaffe ly'Ebugobero Nfoko Health Center for District Hospital. Kino ekibadde wano kiraga n'ekiri kifaananyi ekirala kiri mu bitundu ebirala kiragira ddala nti obuwanguzi tubulina ng'ekibiina kya NRM. Mukuru w'empanuro z'ishenjero ry'ihanga Anita Among yabaroho kandi yashaba abantu okuhereza Museveni Karuru. Honorable Nandala Mafadi marries from my place. But I want to tell you, the people of Tess are saying, we will not give our muko. Let's first give President Yoweri Kaguta Museveni because he has done a lot of work. The people of Manafa are requesting you, Your Excellency, that if you made it a municipality, it will also cater to the resettle the people in the disaster areas. Museveni arukugambaho n'abahagizi be yaboreka kwaro kumanya je bicweka bya Bugisu ngo abo kubakeshereka yo mu bwire bw'entaro obw'abantu bayidamini babire no bamuronda. I jumped over the fence and started running. Bari papa we lidambo ni yamyala wabuha lumako niye watima weruha. In Maruku housing just said. Bari Maruhu mu estate ye Maruhu mumanyireyo. Then Walimbo was a young boy apparently. I didn't know him, of course. Bari papa chairman wefe abo musoleri mu biseera ebyo. So when they saw me running, they thought I was a thief. Bari nga babona mukuru we ni namba atima bambasa barumu ifi. They came to intercept me. I was being chased by Amini soldiers. Baraba nga atimisibwa ni basulukhale baamini ari nibo bambasa barumu ifi nabo bera bakakona bamuona. And they were firing bullets. Era babanga bapaka masasi. But they were not getting me because I was running.
barinenga sibambo mukuru welinambo takhule khubawera mubamo watimanabi. Now the danger came from Walimbo and his group. Museveni yongera kubagira ngo kuyazo mu bwebembezi ebyabire ne bategana saka bikoraho kandi ngo nabantu becyange cyo babasa kumuhero bujurizi. The Baganda use the word etofari these days, etofari. Bari basiefe Baganda barambisa litafari, which somebody has put on the house. Bali tafari nilyo munda abawarere hunzu. So the matafari which Uganda has put, NRM has put on Uganda and Africa are 7 since 1986. Aribari kama tafari kesi sivi na sabani nzali sirere mu Uganda kali musamvu. The first one is peace, which some people are talking about. Bari sisi soherera la lukosi. Now, that one was not easy. It came because of our ideology of not believing in tribalism, not believing in religious sectarianism, in valuing every Ugandan irrespective of his religion, of his tribe, or whether he is a woman or a man. Okurujera har President Museveni entunguka yongire omucyangeeki noko kushaba abantu ngo bamutorane ayongere kubasya obuhereza. Muyembe pake na kapiripiriti ido luli bali khulukhora khale silinga kyenda mubiri. And Mbale Budadi na Rugugu is also being done. Bali khukhwama imbale pake Budadi na Rugugu nayo isironko nayo habatsikhola. So I have noted what your chairman talked about the other kilometers we can add on. He mentioned them, we are going to take it up. Kale bari papa wa rere muhola wa rekelesile wa bone nisho chairman amakhusabana bali bekupakho mukhono. Now on electricity you see what has been done. Bali kumasanyalazi mwabone bibyakholebwa khale. Some of the sub-counties already have electricity at the headquarters. Ogu yayanjura entebe kanisa ya government eyokutungura ebyobwegese omucyange kya Bugisu. President yaraganisa kubateraho industrial park omugomboro ya Kisuni erukuza kwetwa Masaba Industrial Hub. Gasha kwa Ram Edwin. Ram Edwin tugumiza muna makuru omunyakigombe cha National Peasants Party Robert Kasibante oyesimbira antebe bwa president wa Uganda Elizoba Karuru yakarondera omu district ya Bukedia Elizoba. Robert Kasibante ow'ekigombe kya National Peasants Party owabaryo mu Budaka na misindwe Elizoba campaign za Karuru yazitandikira mu town council ya Budaka aho yaraganisa kuhimbura omutindo gw'ebyobuhingi bwa pamba ekirahwera abantu omwanya ogwo kuganyurwamo bakarugwa mu bworo. Muvubuka atayina mulimu buli mwezi n'omukadata kyasasobola kukola nga yali alina amaanyi n'akola byakola n'atuuka ekiseera nga nakyasobola kukola ki kukola buli mwezi ngenda kuba wange emitwalo 2 ku masimu gammwe. Kasibante yahamya n'okugaruzaho ekibiina ky'abeeterine aho abahingi babire berundanira okutunga amagezi omu by'obuhingi n'obutare bw'ebihingwa byabo. Bwe naamala okujja n'engobaganya bano ababakoba mu ntobazi zammwe gye mulimira abo ne mbajjawo n'enkomyawo cooperative zonna n'enzikomyawo mumpulirize bulungi ne mmala okukomyawo cooperatives n'entereeza abalimi ba pamba ne tuba traininga ne tubasomesa mukitegedde bulungi. Oguyaza no muri Ikaki aho abantu bayoreka kwetombweta aha mutindo mu bigo by'obwegese. Omukubagarukamo Kasibante yagira ngo naza kufitaho enshoma ya busha okurwa mu mashomero ga primary mpaka ha university konkamani minje na ijagata ombye mekono. Ne wagamba tuina security kuyamba kinga wasuze enjala. Security ina kye kuyamba nga wasuze enjala.
akati babano ntambula nabo bwensula enjala nsobola okutuuka wano nga mbayina banyamba ki nga mbayina era banyamba nina amaanyi si bwe kiri. Kampu ya Kasivante nyencha karene ija kusiba mu district ya Saronko, Butareja, hamwe na Butebo, ndi Edwin Ram ahabwa Agacencwire. Webale Edwin Ram, Joseph Elton Mabirizi okwatira ekigombe kya Conservative Party ebendera omukalura ko bwa president wa Uganda akomwako burukwisha erizoba yasiyo mu district ya Iganga okuronda obushagiki ogu nagira nkubara mutorane naija kubaretera entunguka erimo kuhangaho emirimo no kutungura ebyobuhinji n'oburisa. Kampeni ya Joseph Elton Mabirizo w'ekigombe kya Conservative Party yagikorera omwanya ogwana kavura mu tawuni ya Iganga kandi abajetabamo bamucumita ebibuuzo aha ntebe ekkanisa ezabiniire okubiha omugoro oburikubateganisa abakyala abali einuma nga ifo obutosobola kutuuka we muli Museveni abamutuukirira baba baniriire baba banene baba balungi baba amayumba malungi ife abakazi abanaku otutasobola nakutuuka mu bibiina byasobola kuwa sente iwe bwona bitamu ona atwiddukira ife abanaku ffe tuli bamalirivu era tugenda lwanirira Uganda ekyuke ekibuuzo ekyange ffe abagenda okulwanirira Uganda kunaatutukira kuba ffe tuli bamalirivu eno igala tunosalawo okutuusa obukulembeze. Mabirizi aba yabaraganisa okubiha omugoro arikuhangaho emirimo omu ihanga n'okutunguura ebyobuhingi n'oburiisa okurabira omu kutunguura omutindo gwabyo. Naye tutaddewo enteekateeka egenda okuganyula buli muntu. Tutonzeewo emirimu egy'abaasoma n'abataasoma. Okusokera ddala ebbanga lyaffe n'abagambye ebirime. Twagala okuteeka ssente mu kulima. Tuteekewo ebyuma ebyenjawulo ebitonotono ebikozesebwa okulima okukungula n'okkuba ensigo ez'enjawulo. Oguhona yaraganisa okushagika eminyeeto okurabira omu ntaranta zaabo n'okucendeeza ebbeeyi ya za bodaboda ahu yagira ngu nizikora cyangwa mu by'entaasya y'ihanga ebireebi w'emiyembe ow'annaanaasi ow'ebikajjo nga buli ku byalo kisoboka ye ensi yina gorodi wano abakyala enteekateeka yammwe ennene abavubuka nnene erimu okwongera sene mu by'emizannyo ebyakatemba eby'okuyimba kubanga gyafuuka mirimu. Tuyinza kwogera ku bantu bye bakoze nga bazanya emizannyo. Tuyinza kwogera ku kapiira bw'owuliranga bamesi badrago babazanya kapiira balunja mira sente ze baafuna naye nga baazijjawa mu mizannyo. Njagala basaba twatuwa emikono nze neesitula twasula muno nga tunoonya emikono. Basaba ne banyawo njagala basaba era nga mbasuubiza amazima. Sigenda genda mu kooti ekkooti za Museveni. Sigenda kulinda byabakama. Mabirizi nyenchakare naija kurondera Karuru omu district ya Ruka hamwe na Kamuri. Tugumiza muna Agacencwire. Robert Kyagulanyi, president w'ekibiina kya National Unity Platform eriizooba yasiba mu district y'Isinjiro arikuronda Karuru kandi yabaraganisa okuhindura aha byengyenda ebirikubi hamwe n'amashomero. Ogu yatandikira mu tawuni kanso ya Kaberebere ahu yaba nahubiraho abantu obwo polisi eri kumuha oburinzi n'abantu baba bamushendekyerize. Yagumizamu mu tawuni kanso ya Kabuyanda ahu yaba yenerare Rugogoma bita baba mutegerize omu kishayi baba barabake kuyaheza tukuragaramu enamba y'abantu yakanya otireho no kumureka obuhagizi. Abebembezi b'ekibiina kya NUP mu kicweka kya Burengero izooba bamwakira kandi bashaba abantu bisingiro kumushagika.
Robert Chaguranyi obubinji bari kumanyanga Bobi Wine omubigambo bye yaraganisa okutungura ebyenjende bitakabonera mu district ya Isingiro no kutungura ebyobwegese ebiro kusibaza omu bicweka byinjo mu district ya Isingiro. Myaka 40 konkarebe emihanda gyanyu laba amakubo laba amasomero ndabya amasomero gye twise obwabo buli mbavubuka banange njagala basaba tukyuseemu. Hono gwagira government enagirira munonga eminyeto kandi yajumira cyo kugira ngo kibiina kye nikishororo mu nganda n'amadini. Mubalabye nga bagezako kwawula abantu naddala mu abantu bamankole kubaze mbamanyize mbafiringa ze muli bakodomi bange nenjagala babulira babasize namwe ekifaananyi ekikyamu bagala okulozesa Uganda yonna yonna nti mwe muli bulungi neyaza kyali wange babi ogumushiija yampenda wampete kiija ebale gasha kwa Ruth Nuwamanya. Webale Ruth Nuwamanya twaza kumuraho abwishweka icyo kubanza ntugaruka n'ishweka cya kabiri. Agarukurataho nagakushyibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited einitaje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu. Agarukurataho abibirita kariya katareke bitocho muri baharwe mbarra batandika kuhigwa bundu numa iki twasanga ha ground iki twitaga gukora nka kanso no kugoma katare. Agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited einitaje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omumatajaga. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. mushanga sako limited einitaje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama branch, Wentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St. Kagwa branch, Kaboye branch, Chanjenyi branch, Butare branch, Marinde branch, Mbarra City branch hamwe n'itaje rya Bwizibwera erikushangwa Mbarra district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ebindi bingi tera noti 3 91 noti 5 71 nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogw'2026 ogw'entunguka. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho
Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe. Aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Kuri kubujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original kiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera kitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 ekirukwiza kwata hasi nehiguru okumara ibiro bishatu ebiri 12 byo kwezi 11 chenjo jo mu chai 15 byo kwezi 11 chegego mu chai 16 byo kwezi 11 mubendo mu chai utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe 15 kandi notunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereje bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariyona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu Kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuruburengero rw'izoba orino yombeka ninga nungundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutayayiro yotungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahiramo esumu note mushanju 2 anani 2 abiri na mushanju 9 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki 2 bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo nawo pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere cyanyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rero kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga M25 nemigabo M25 notungo
omugisha gwo kuhangura enkoko wasevinga emitwaro 25 n'emigabe emitwaro 25 n'otunga omugisha gwo kuhangura enkoko shukari omuceeri emigazi n'ebindi nibaharoni za bodaboda diary school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa nyakasharu bunyaruguru head office kandi bine branch chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nabatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirumo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Ekiro kikuru eki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya biri kukiraho tera note mushanju ibiri mukaga note ina itanu narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju itano ina emwe Kuri mucho wararoteka tekera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga agarage street no bashanga makanising street a kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa a Victor Bwana Road washumira ahavanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Muzamu n'agacencire umuhezi wa RDC wa Rukunzire district Wilberforce Ongom ahimbisibwe aragire okwatwa kw'abantu babiri abari kutekateka kuba bashomankwire miliyoni 32 eza Nyakarosako mu Rubwangari district n'Rukunjiri. Wilberforce Ongom ahimbisibwe umuhezi wa RDC wa district ya Rukunzire nagira ngo abakwasirwe bange bicirize nibatekwa kugaruza sente zibashomankwire ecyarugirireho kugwa kwasa ko ya Nyakaro yo no mayokora yanje kama officer no bakushitamo saving na yare suru mutwarugwe yorari no siba biya kagurukatira kandi muyehereza advance umusente zo Ogo mukikora kizo mu office no banja zinga miliyoni 4 ogo ngukunurwe gwazira ngwe na ya advance this woman akafika waora ogo kafikisinga kasente ki manager wiza wakwataga nongo ya advance tero mu magoba nzisi zibya this commitment fee kuba kutujya musente zinwe nanga kujya muzigaruze aho kubeza wayinenda zoha neza bitoresi ebyo kujya kwatwize turebe tukubikora mukamanje nabwo na mu briefing yatumana mukamanje ngindi kwenda ngukora actions zimwe utazimanyire na nakabona chamamurya najya ndubwene sente za Nyakarura bakibura n'abagosi bari n'abandi kuba kwiza kuzihe sente zikora ki RDC Ongom araganiso kugumizamuna no kucondoza ahabinde biri kugambuka kuba byakozurwe manager wasakweji okusiyo byagwa kubahandikira kuba baje kasaba office yanjye ni yera abahandike kandi kabasa muri mu office yanjye engineer step ngo kuza kuba yambaho
kurugera hari bamemba sente zabe zakabuzabuzo bwa manager kandi na hati tabarukumanya yaba barizitunga ninga bakorire kamena miliyoni eshatu n'ibirezi atiya twareba 99 miliyoni shares da savings atamabanja bona muri kubanja miliyoni kaga na mushaka unkari yo nahakana ngweze sete zimfuriti msikake mtwala ndinebiri ngwati ni miliyoni 2 mtwala kaga netano atwala zesta somya no muntu nyone nzavu batwari koraje ukutandika kare tukaba tutamusente kandi abantu bishe kuguza sente kokana bwanyuma kubahirize atuhereza manager ubaheza kuko atezishaha yije yakora kisigazi cuma cyonyine yasharamu kutera hasi banka yitu. John Bosco Agaba manager kwasurwe ayohorezeho konka byabe byabusha yafika iri kwingana miliyoni 2 nemo n'emitwaro shanjuna manana kakagaruka hagata. That was the figure only in the figure, that was the amount only in the figures, not in the cash, with a savings balance of 24 million. That was in the figure. Amakuru agagasha kwa Dan basibye Namu Agacencwire RDC Wambala City North Division akwatanise na polisi batandika omuhigo gw'abantu abibirita kariya katareke butoce akaharwe itakeri rikagurwa City Council omwaka gwa 2020 bitu na hata abashubuzi tibakazamuga abo kugira ngo hariho umuntu ori kugira ngo ayine capa citakeryo okurugera hariciye amanero C1 w'umwanyogu itakeri kugambwaho rukabari ry'umugenzi kajagari abafamire bije abaguzaho Emmanuel yorekere futigana 50 harigana nawo wizera kaguza kanso no chairman ataratire mukona handagane ya City Council kari ya umugenzi kajagari kuyafire icyapa bachi transferinga bachito mu mazina g'abakazi be babiri na n'umutabano wo kwita kakuru. So abantu abo family yeje mubizera bakaguza umuntu wa beta ayorekire bamuguza futigana 5 umurigana. So izo t-shirt rero bwanyu bwo ayorekire ije yaguza abantu bintari kumanya yitwe nka family tukaguza protest isho tukazuguza umuntu sinariyanyo mutu agurize yatwaye kumuguza woyiza yaguza kanso ehinta kumanya nyowe mwene hatuna bendiya ndaba kanso miza ngito tukagura umwana mbabuze mbaye mukagura wabagurize ndo ngito tukagoma yagito na imbaye mama aguzira umwana rwaye ngwe no mwanje rwaye niyo ukakwata akanyiti mwere gutonga nakwito tukabutunda twaheze nabwanyuma umuntu wamanyonka agure nduhukire akateza icape cyo kutwaramo umuhanda hamwe n'ecwe kahita City Council yaguzire okutaha katareke bitoce ejengu utoje na kanso yange nito twagisazira boko mukore boundaries kurugaho kukwata amera dena aba Emmanuel ayorukire akiza yagura futiga na 5 ari 10 yiza yaguza kanso kandi mwareba futize igana 5 10 izukombe ejengu utoje kureba ogoba kweta ngo agure nduhukire atahirire nguto itwatiro mutware bwanye n'cyamana we gomborra hatnehetaga nduhukire kusoboro wa muguruze no hejuru kutangaza aba division kuba sharamungu bakomita karyabo bigure n'imahande yo kuzumukatare kansara wa City Ronald bamuhayira yabatabukira obwo ari kugira ngo aro prot nuko kumbuza mukama wa protejo na bakambura yine imahande eshatu yine umuhanda wo kushuma yine umuhanda wo hansi kandi yine no umuhanda n'imahande eshatu aha prana ho gomanda wo kushuma tinkwenda ko mwebembezo bihabante titaruko because amando gukushuma ahantu reba haro proti y'umuntu eti proti mukama wetu kama wa proti iki twasanga ha ground iki twetaga gukora nka kanso no kukoma katare tukakimprovinga abashunzi bakataho mu katare bakatandika kakoresa kandi iki cyape kitureba aha ahitwa kitureba mu muhanda itwenka kanso ninga ka government tukuchirukogonaizinga okumara emyaka mingi aba division yambara City North baturanu bashaba City Council okubahi bahandiko bitakeri konkukusya natine kibara bahire ekitwire abantu batakozesa kataraka omwanya ogu hariho umuntu watireho ecapa na claiming kuba kuza kutaho umusave yaza kutame kondo bi agira ati nyineho ecapa
so twahikaha umuntu watiriho cyapa tukubasa kumureba ecapa kuyakitireho akakinyigo mu itake rya government kandi yayinkrucinga no muhanda yazo measurements iz'umuhanda gwakwenye uzomaka gabantu RCC yajumerera bembeza barukwenyigero mu kwiba amataka ga government ngo kandi nibija koro kucondoza bamanyene bahabari inyuma yo kwibita keri abakansaba huyatire nangati no kumanya ngani bagira ngo wakagura so tukumanya no huwa muguruze umutaka umprote yashazire magati Division Crack yaragirwa komita keri ya kanso n'ekitimba abashuzi b'ebitoke bazumukatare kabo ubwe bari kugumiza mu nokoro kucondoza ahabwa TV West and Aidan Bataringaya tugumiza mu n'Agacencwire bwa nyuma yo koreka umakuru gito Agacencwire umukikuru w'imyaka nkaganisha Edith Kobsinje uwo muramu yagyangatanisi takarye omucyare ca Rwenyonyi omugombora ya Rugarama umurushema district hariho abanyambabazi abase kwereza umukikuru w'obwezi Edith Kobsinje nuwe yabingirwa mu itaka rye na bwa nyuma hakaruga yo munyambabazi akamuhita karyo kombeka hakajo kandi nako katwirwa muyaga atyo nuko kuburoboraro akatandika kuraro mu kanisa bwa nyuma y'ebyo nakubaho TV West kije kumworeka omumakuru Agacencwire kandi erizoba abegi bishomere rya Bweranyange Girls Secondary School abarkwegitiro mu kigombe cyabe cya Leo's Club na Interact Club bahereza ebintu ebirumwe mefarasi amashoka sabuni na byone byo munju otireho na sente kareba story yo go mukikuru TV West so karaya nisisi members abantu ba koderiyo uno wa Interact as a twena no service to the less fortunate so twari register twavuga papa twagira bashara mu kuyendane cyane cyane twasika kureba ngo twamuyamba kuba nitetse n'abazire nitwe tukavuga ko twahabu kugira ngo nawe tukavura ngo no muzire aba babanza kuhumuriza mu kazogo barukurabira mu kushaba Yesu Kristo kamawe tokamanya nyencha kare yawe lieta ekirungi obundo kabiro yurukangiro mbara ningo yurukangire nkai kuzomu kanisa harimo enshonga habwaki kandi mukama nitekateka ngo akwinire plan nonje ni kusimira horhanga hoko horhanga nazo kuko mwisheme yagamba na shoro ngo ngugira noza gumaho tokuza kufa rero rebo burungi bwoha aba bamuhe bintu ebyamaraho miliyoni 2 hamwe na sente kurubaka kwata abatiriho bataho nimbasima mukama bongerereho na hati nimwe nimbasima orabakozi ro munshaho ye mazima kanyurukirira mukama yayihira amungerere TV West abo kurra umurango kandi kumwabukira TV West gwabuga usiyona waka ari bica wabweranyange Girls aha miliyoni 8 ezero kwetagwa kombekero mu kikorogo erizoba basikiye emitwaro 9 yonka kandi kuwako banoyenda kumuyamba norabira hasimu ya Pastor Aaron Ayesiga Mukama aha 08 mushanju 12 ashatu na 8 95 gasha kwa Mike Twachire Michael atwachire omumbarira yo mwaka 2026 2027 district y'Isingiro ehingwize okongerama no mukombeke nguto zo murembe okutamano mbyo bwegese hamwe n'ibyamagara ebigambirwa mu rukiko rw'embarira ningasha budget conference kandi abarushikiremwa bingi betombuisira habwe nguto butakorwa mbwire ezimo kuzikora ebicweka n'ezindo kuzihugaho zikafa amagongora basata mu councils tegara tunjire ko fund tumaze isakimya itanu ingutu zito zitagara ko kurere kandi ko tumese za reshuti ati bagara ko bapadesende bazitoma kumbura ko mu fund bonjeri takashungu
budget yawe ikariyo kuteka mara na hamwe ko bakayimba arakamara edizo twasaba umukuru ukakashunga yibabo yakamara twakitimba yaje kukora ubizibanye twakora n'abarutiyaza ekiko sasaki na hadi esaneze urukuto twaza kana muzayiriya yangira ngo nangira bashobore aho byashobora turabigereza abahona bagarukire bayitomboitera amashomero agariyo mu mberambi bwa nyuma y'imyaka n'ebisibo garukushomesa abana basi asikashiri ukanga primary school inyuma kakamaza ukabu nangira kumanyishurere yaka kabagata biseti basi asikane ko borogari muri kakamana nyina n'ushobora ishobora ringa cyangwa kubasa kutwunguruza aho akamaya primary school abo kubana areba plan projects ezetu maybe abana mukanga na mushanju still no deputy kushanga mukuru w'entebe ya katano n'akakiko ke bahamiza abantu abango mu mbarire kwija nihija kubaho impinduka twikirizana budget conference egi ngo mu kisange kitwatandukanye ngashi budget conference eri kwija tube nturebeka ngo at least twahindura byinji munonga kandi twayongera kimwe gukorera abantu mwene umwaka ogu ntwena ngo agugunda agari kusinga gando kuba kubi nago tugakwateho agamwe tugombekere byombeko bisa agandi tugakorera maintenance y'ebyo biriho ebyayenzire kusisikara umuganda bebembezo mu district ya Buhweju batire tocho mu mbarira ya district ahabo mwaka 2026 2027 hona bahingwizo kongera amano mu by'uburambuzi bwa district egi nekigendererwa eco kongera entasero ko birugamo ngo budget conference egi twineho ecweka kimwe eca tourism twireta kucereza mani mingi kandi churumu esente nyingi ezakubasa kombeka district mwene umwaka okukwija tuja kukiteka hamani mingi turebwe ngo district yagira okuyaganirwamo mukuru wa district ya Buhweju Deo Atuhire ayorekero kwatwa hwabwe meshoro eri kushorozebwa ko district egi ngahatu Buhweju twina abantu bingi bo kutimba efezi nkuko abantu mbagomba twishirika ronda inera yisinso kumbuya n'urutaro noronda tajine na ukumureba n'urutaro mwene umwaka okukwija tuja kushitamana maina zaba ntero kutwa kuyambana nka district kuzakuzana nanka district yitu hariho bakansara bashoborera habiri kuteganisa abantu ombyanga byabo they go to loans but the banks are selling their properties due to delayed payments. I don't know whether there is a program of paying those people because I in bad conditions. Umwaka gw'ebyesente gw'2025 Buhweju ekolise biliyoni 28 kandi neteekateka kwija kweyongera umwaka gw'ebyesente gw'2026 umuganda mu mbarira ya municipality yibanda amasiko bagena mu project ya Usmed okutereze biremere municipality egi eyinekizibu cy'emiferege ehereza amagara g'abantu eri kushanga mu rubufunda namunoga kufunda n'emiferege yetari no kureba twakora drainage plan n'etabureti hamwe ko etabureti yuri yugira mu day and night sunga abantu basa ibisinde birebo kugombekwa and the telling need to yibana kujamanya just made it be na confusion the moment washimu chinezo confusion zezo simanyo umuhanda gwarabo prodi yaje simegwa tema hambaraza yaje simegwa kwatakahi noza kuturuka there are very many cities and municipalities is open to developing omumbarire etandikire kugambwaho neteberezebwa kubera yo mu buhumbi 20 kandi amano bagatira mu by'obwegese ebyamagara n'enguto financial year elione tambura we are likely to facilitate 10 schools esikuza kweza sente za maintenance kuranga structures zabo nazo zarebeka kurungi ebigambirweho mu mbarire egi abebembeze nukwe babigambireho bati nangwa echamana munonga ekitwanturibe kibatekamo batekamo education no marwaro kugira ngo marwaro kahire centers yakubireri ngakasangura here center 2 baza kujufura here center 3 mukuru w'entebe ya katano habe Habat Mayanja ukiro mu rukiko runko mugenyi mukuru ashabire ngo habeho kurwanisa kuguzemeramo when you get
disappointed at Bajidi. When he's giving out the money, Takujira. Gashakwa Ruth Nuwamanya, Timothy Mushabe na Juliet Charsima. Twaza kumuraho tugaruka. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima ryaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhuje katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe abalala bajale chitofu bakubumbanyo senena na nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no buteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa yiguru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni rwambara suits conference center twine bishenge byo kuraramu ibyo mutindo gwa yiguru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje nina amazina ndi John Patrick Byarhanga hazo kumanya kuturumu aha twine masarazi aho jongeje ntarkumanya kuyen 12 fresh sore kiza aho naho nkazumfureze sora bamba sora yabo kongo mukozesa ile birunje byine sora yabo tekukira korarara aha ni ndise nkoko sora ni njukozesa ku brooding nkoko nke 15 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Muzeyi kwa badomu rwa katoli kundongozina nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutobo okolola okotyongoka kwata kano Muzeyi kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka
langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omanyi kitegeeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba, third term, first term, ne second term, byonna twadda mukwata bukunusuyo. Kyenyiza obagamba kisoboka and it's real. Obulamu obulira ku radio niga star 165 star 80 hash ojalaba endagiriro option 2 school pay. Kaka tuko omulabi omusigire ekifaananyi kuba by now twandibadde on student wafaali luddawa. Student tasobola kubeerawo kwensonga mulwaddemukko banaye empulira essanyu ku MTN kyenkoledde. Simanyi wataba nyiza kulaga ssanyu lyange naye nga I'm very happy. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komorera tukunywa cyakaboze multivitamin drink. Chikutasiyo munsi y'amagara marungi. Nichikuyambaho kwigura emisi, kireta amana masiyo mubashirira hamwe n'abakazi. Nendijo megasho kwata kaboze multivitamin drink. Otuntumura cyubaro na stress. Echo kunywa cyakaboze multivitamin drink nichikorwa bakaboze Health Products Limited. Chamibwa UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakaboze okwetorora ihanga ryona okushubura no kumanya bikukiraho 0 15 0 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Kurugera kimumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitari handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa gutebekanisi gweje kora biro metenderekere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'eminyeto nubahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana umurungi ko mutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya biri kukeraho tera note 8 note ishatu note 5 ishatu. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba side eno. Essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'MTN ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubye akaluulu bwe mba nsasula fees nyiga star 165 star 80 hash nendyoka ngoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara.
They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. tugumizamu n'amakuru emyeto n'abantu baburijo baragwirwa kugira omujinya ogwo kukozesa amani bitari kumarira obwire omukujuma gavumenti ebi bibirahare mpumude omuryantonde omukwenegeza enkora y'obuhingi n'oburisa umuburu yo kushembisya obuhereza bwa NRM ahabwo kurwanisa obworo eminyeto n'abantu baburijo bashabirwa kurekeraho kutega gavumenti amisho kureka bagire bibaye korraho kubingo obworo mwavu nalirandika omwavu kafugika kubanga buli kaseera yabeera ng'akuba emimiro buli kaseera yabeera akukuluma buli kaseera yagamba gavumenti si nnungi naye olw'okuba nti obugayaavu bwe n'obutayagala kukola n'omutima omubi n'abeera ng'akyawa ki gavumenti mukiwulira bannange aba bahirwa ensigo z'omwana eziri kweshumba emitwaro 3 ngo baze kuhinga barwanisa obworo kurabira mu buhingi n'oburisa savings culture ija kuyamba eminyeto ngire kiyayekorra kebe business kabo wa boda boda kabo wa kasaruni kabo wa retail kabe umutunzi wa muhuri kabe umuntu wena munyeto umubene barumwe tubakwatireho babase kubingo bworo umuryango ne district bona turi ya program yo kurwanisa obworo ubworo nyenda kutera umuranga buri muntu weno ryoka utabona mwani rebeka ngo wafayo turonza kutana kwiza nabyaro nankaina ureka ngo otine mwani oyine nko otine nkoko oyine nko konga twena turenga twarwanisa ki obworo abahona bashabirwa kukozesa je programs za government ezigenderera kugwanisa obworo kandi bagira bibaye tandikiraho hayina handa tukuza kuiho buhereza obukuza kubahika kandi bukabahika ombwijwe nacho ombwinji wabo tutabanze kuterera akaruru tukakaheza President Museveni omuhanda tugaruka mwogo okuya katozo kutaha okutama mabala okutampumude okutachemamba mpaka kabingo mampura ndembe bakira cyabasa kuvuga kandi yamate nacho basa kugesha ole mwani nacho basa kugesha ole bimba kamuchana kugira intention maka eyongera mbweno abona bakora antekateka yo kureta umwana ogu okugwisa ground kurangu nitwa abantu bahansi twafuna umwana ogu twabasima kandi twagarika twasima NRM abukwa ebibyona bikozigwe NRM President Museveni wangala President Museveni wangala ebindi bintu ebirumwe nkoko empunu nente nibyija kubahabwa ombwire bwahihi okwenegeza entasya yabo Sande William ahabwa TV West Sande William webare amakurago niko gahindira Agacencwire nitukusima mnonga yogumire nitwe aha TV West Selena Nuwamanya Sande Brian nabanda bitwakora nabo ntubendezo kurara kurunje Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbereba
nekwishiweho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi g'izoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sora agari kwesigwa omuri buri kyetengo cyawe cyona oyine mbogoka naba mu rugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshi ko